ꯄꯥꯎꯖꯦꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 12ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 62 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯉꯥꯟꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ, ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯔꯣꯁꯇꯔꯗ ꯍꯥꯡꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ, ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯄꯨꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19ꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯅ ꯀꯔꯐ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 4 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝꯒꯤ ꯄꯨꯡ 8ꯗꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 5 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯤ ꯄꯨꯟꯕ ꯈꯨꯗꯛꯇꯒꯤ ꯊꯤꯡꯂꯦ꯫ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ, ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯀꯨꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ꯫ ꯐꯦꯁ ꯃꯥस्क ꯎꯞꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ, ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯡ ꯐꯦꯁ ꯃꯥस्क ꯎꯞꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤ ꯄꯨꯟꯗꯅꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯕꯁꯨ ꯔꯣꯇꯦꯁꯟꯗ ꯍꯥꯡꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯊꯥꯡꯒꯜ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯐꯤꯔꯣꯜ, ꯈꯣꯡꯎꯞ, ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯅꯔꯤ, ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ, ꯑꯦꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ, ꯀ꯭ꯔꯣꯀꯔꯤ,ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯀꯦꯜ, ꯄꯦꯟꯠꯁ, ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯔꯄꯦꯠ, ꯐꯔꯅꯤꯆꯔ, ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝ, ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ, ꯄ꯭ꯂꯥꯏꯋꯨꯗ ꯌꯣꯟꯕ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯍꯥꯡꯒꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔꯗꯅ ꯂꯒꯦꯖ ꯑꯦꯟड ꯕꯦꯒ, ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯅꯔꯤ, ꯖꯨꯋꯦꯂꯔꯤ, ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛ, ꯐꯣꯇꯣ, ꯁꯥꯏꯀꯜ, ꯒ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯦꯟड ꯐ꯭ꯂꯥꯏ, ꯀ꯭ꯂꯣꯊ꯭स, ꯗ꯭राꯏ ꯀ꯭लीनर्स, मैट्रेस एंड कारपेट, फर्नीचर की दुकानसिंग हांगनगनी हाइरे। लेबाकपोपो निमित्ता थांगल बाजार कोलिक जोनबा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल की सर्विसिंग सेंटर्स नसिंगबा, फी सानर बदलंग, मोटर पार्ट, टायर, बैटरीज, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग की पोलमसिंग अमसुंग मार्बोल जोनबा दुकानसिंग हांगबा यागने। नुमिसिमक्तदा पौना कैथेलदा फीरोल जोनबा, नोंगसुप थंगबा माइकै, कंप्यूटर, मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट्स अमसुंग बिट की क्लासिंग जोनबा दुकानसिंग हांगबा यागने। मरगसीदा सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर एन जियोफ्री खुदेक पीदुना थोखिबा एडवाइजरी अमना हाई हंदक नुमित खरनी असिदा स्टेट असिदा कोविड-19 की फिबम असी यामना नुंगनांगनिंगाय ओइबा फिबम अमदा लागले। मरम अमा नत्रगना अमना मरम ओरगा मियाम पुनबा असिना भाइरस असी संदोकनाबगी मजाक ओहेले। मरम असिना कैबिनेट मिनिस्टर सिंह, लेजिस्लेचर सिंह अमदी गवर्नमेंट की थौदारोइ सिंहना पिकपा चावबा थीदना मियाम तिनबा यापा थौरम सिंह सिनबिनगदो अमदी सरुक याबिगनो हाइना पल्ले। मणिपुर की हौजिक कोविड की अरुब फिवम असिना मरम ओइरगा खुदक्तगी इमा कैथेल अहुम थिंजिलनिंगबगी अपांबा फोंदोकनरगलगसु हयेंसे मिनिस्टरना कैथेल फंबी इमासिंग उनरगा पुन्ना वरेप लौमिनगने हाइरे। थाजबा याबा मफमदगी फंगबा पाउना हाई लेंगाकी लोइसंगसिंग ममंगदा तौखिबगुम चादा यंखैगी चांगदा रोटेशन तौरगा कानबा भिजिटरसिंग चखनतनबा खनाखिबा लेख्रे। माइ लोइसंगसिंग थिंगदनबगी तोखाइबा मिफम अमा हयेंग पांगथोकदोरे। पैसेंजर सर्विस तौरिबा गाड़ीसिंग करम ममंगदा चलहनगदगे हाइबसु हयेंग खनगदोरे। मसीगिसु मदक्ता मास्क उबदबगी फाइल ओइना रुपा 200 लौरमबदु रुपा 1,000 हेंगारहनख्रे। कोविड केयर सेंटर सिंग नौना हांगदोकपा अमसु लंबीदा चलिबा मियामना लाइंगांदा सेमलिबा कोविड की कांगलोनसिंग गाक्तबसिंग मदक्ता अकनबा थबक लौखननबा वरेप लौख्रे हाइरे। नागालमरोमदा एमपी रंजन सीएस राजेश कुमार पॉजिटिव ओइरे। लोकसभा की इंदर मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की एमपी डॉक्टर आर.के. रंजन अमदी मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे हाइना थाजबा यापा मफमदगी फंगबा पाउ अमना हाइरे। पाउ असिना हाइ एमपी आर.के. रंजन हौजिक महाकी ऑफिसर रेसिडेंस होम आइसोलेशन तौदुना लैरे। लोइनना चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार जेनिम्स की कोविड वार्ड अरुबा फिबमदा लेखनदुना लैरे। चीफ सेक्रेटरी की हक्सांगी फिबम सोक्सिलपना मरम ओइदुना अथुबा मतमदा दिल्लीदा पुदुना लायंगलबा याय। पनबजाबदी चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार असी दिल्लीदगी हलक्लबा मतुंगदा महाकी लोइनबिगा पुन्ना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनबदगी लेखनदुना लैरखिबने। अमरोमदा मणिपुर हौकिबा नुमित खरनी असिदा कोविड पॉजिटिव ओइबिगी चांग लेपतना हेंगलक्लिबा असिगी मखा तरकपा ओइना हौकिबा पुंग 24 असिगी मनुंगदा सुमि 62 पॉजिटिव ओइबा थेंगनदुना हौजिक फौबदा स्टेट असिदा पॉजिटिव ओइखिबा अपुनबा मिसेंग 19,919 यौख्रे। लोइनना एक्टिव केस 135 हेंगतख्रे हाइना कोविड-19 कमन कंट्रोल रूमना थादोरकपा चेरोल अमना खंगलक्ले। चेरोल असिगी मतुंगिना नौना पॉजिटिव ओइख्रबा अपुनबा मिसिंग 62 अदुगी मनुंगदा 12 दी CAPF की पर्सन सिंगनी लोइनना सिविलियन जखै मथोय अदुगी मनुंगदा नुपा 15 अमदी नुपी 13 यावरे। स्टेट असिदा ngasiगी ओइना कोविड नाथुन लेरबा मियोय 3 अनाबा फरदुना अमदी क्वारंटाइन तौबगी मतम लोइरदुना
discharge taukhibaka loinana hauzik phawbada state asida laichat asi naruraga phagalakraba apunba mising lising kunmapan supna marfutra yaukhre loinana phagalakwi changchada 97.87 da anthakre ngasi goina state asida covid positive oiba mi amuta sikibagi paw leite state asida hauzik phawbada vaccine kakriba apunba mising lakh amaga lising taruk chani marfuga mari yaukhre loinana masagi sahi nifuga maga helaba state asigin babung kodimagna covid 19 degi ngak thongnaba vaccine kapthok piu anusu serol hasina makhatana apel tawrakle Amaramda tha asigi tara mangada Air India ki flight number AI713 ki row number 3 daki 9 da tongduna Imphal da thonglaki ba passenger sing da COVID control room ke telephone number 180034554818 natragana mari leba district surveillance officer sing da athoba matam da pau pharok na ba khangalagle Maragasi da India da nongna miyoi lakh ani galising ombodra ma thoi positive boykre Haukiba pung kunmari da India pumbagi oina COVID-19 ki anaba case masing lakani ka lising umbudara mathoi changwa umbuga taruk yaukre. Hariba matam masigi manungda miyoi lising amaga samwa umbudara manga agi punsi mangkre. Apun ba active case lak tara ka mapal lising kunga tarit samapan marfuga tarit lehaure. Ato papau amadana Syria da thokliba lan asigum da Myanmar da su civil war thoklagadra UN na nungnang balai Syria da thokliba lan asigum da Myanmar da su civil war ama tholagadra aibagi UN na nunang ba leire aina phangdokre UN gi writers chief na phangdokiba wafam amada Myanmar da humanity gi mayukta crime sa thabagi othokpa yana lei aina section warol pikre UN writers office ki maike dagi su malem gi lepa kyana khudaki oina action lokotuna Myanmar gi military gi lusing basing action lokona ba taksin khre February ta amada ku sa thakiba asida senari pa Myanmar gi lusing basing aduki bathakta Action lokutuna miyam buhat iba amadi wot naibagi thong single banana basu taksin ke United Nations High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet na phangdo ki bada Myanmar da warekle ba phibam basi mapung pharba lanjau ama thorpa ya bagi phibam amada leire marmasina malim gi lepak sina mamangi batamda Syria da lekhiba asoiba du halak tana bagi tangai fadaba khongthang sin lokotpam thoge Myanmar hauzik kangkhung chai ba phibam amada laklabani lebak asi economy asi military na sakti pasin khriba matungda si tharakle Military junta na santi oina protest obi khongjang sangsi lebe music le palaitana hatpagi thong sing chathare haujuk phabuda Myanmar gi military na ku chataraba matungda hatke ba masing chatre tara sure masigi manungda angang yang khai yaure ethnic armed rebel group sing su military da attack tobagi thong sing chathare masina barmo arga le ba kasida thokle irang asi civil war thokpagi mai kairum da lakle Myanmar gi military na air strike tokibada civilian cha kya le pham chafam khangan re Myanmar gi miyam gi mayok ta lambi sinagi abagi lebak singa landara pam tam da senagadaba khusugrai ke misam processing da season thedon milungsi yaudaba policy ama chatharagle Englishing ani taraga mathoigi matam da Syria da miyam gi yahulak padagi civil war ama thoktuna leiribani hauzik Syria da thokliba lan asida sikiba miyoi masik lak mari rom enkre aduga miyoi lak khompurup na lepham chafam leitabadagi lanjaina khre Myanmar gi santi oina khongsan sabji leba misam processing gi mayok ta military na ka henba sakti sijinare haire Makatarakba atopa pau amadaso April kulda kaupuru da thomjin gadore Laifam ngak chen bagi kanglon singi makada kaupuru da leiriba laifam punamak langak na semgatlu kaupuru da leiriba laifam singi akoi beta nongna khunda sinba sik mapung pana tak thogo kaupuru sing da leiriba laifam sing da amang ata tokan ba amasung ayat pan thok alak pasing laigak na matik chapa serak piu haiba wakat ka loina na kaupuru da thomjin bagi khongjak lak leba April kun mathoi yum sakha sinamita jangchel lagane Haida umang laikan ba apun perlup na thokpa charola mana phangdorakle Nabida sige pung nipan tapa matam da kabru lekhat leipa ibudau awang kabru asupagi leifam da isa gi chana thakna pa amati mathau tapa singa loina da lakna ba charola sna maka tare khongjanga sigi nongma mangchong nun April taraga mapanda lamdam asida leiba bipam khudingna laithau thorum punamak marwena rai harabagi tharum na singba punamak leptura kabru gi laisang mai thadok lamba janing tapa phangdok na nabid asigi nabidang pung mapanda Kaubru sing gi laifam sing lekak na semkatlu kaubru sing tenang na khunta se lekpa sing takdogo laisang mai thaba sing phaduna charak piu haiba kholau sing amut oina launa ba abel su tawrakle kholau sing asi Bangladesh Assam Tripura Dimapur amsung siribam na sing ba midai tariba bafam sing da purumakta launa bagi porom jat pad loire aina seroles na phangdorakle kaubru sing don kaduna lai khurumba ngamjada ba miu kyana khurumjari ba kaubru laikhat leipa awang kaubru asupagi laisang Surung mai thaduna manghalap mioi sing lengang na phaduna tlogi makada serak pidaweda nungna po phangdokla dona serola sina hairibati laisang mai tha ba haibasi phurup pasiki lining amade phurup gi ikai khumnaba ikai ba pibane loinana India gi lengak lon da piripa lining amana amaba ikai khumnaba haiba kanglon khonggoina bane
Kauburugi matangda awat opas hariba laisang gi akoi dhariba miyoi singna laisang mai tharam bagi teksak puramak puga tabani haibasine laisang mai tharam basing puthoktan masana langjar pamaran sing lale haijabada wathuk asigi woroisan oigani haiba cherolasna phangdorakle aroi bida content sing asigi maru ibau khar asiba bau tamjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri pupunama pathaga sari channel asin atomda kanarabadi subscribe tau video subscribe tau biram boloina like and share tau suka abi gunu punamakpo amuka na thaga sari